buntag mga kasap. So, Bernis sa buntag no. Bernis Santo. Gilain na ang inyong lingkod kuno. So, suroy-suroy na po tag Quezon City. O muhapit tag merkado para makapalit tag atong imuunong binignet. Yeah. So, saan tanan? Sugdan sa nato. Mayong buntag kabus ug adunahan. Kamusta ron tanan? Ayaw tawag Jackson na ha kay basig mapas mo. Tara. Tuyok-tuyok ta sa QC. Tiran. Sap, abot na ta gikan naglaroy-laroy no. So dito na po tagi kag merkado na ato mga napalit. Magbinig ni taon niya. Nya kay murag gutom naman luto tag kuan. Samyang kuno, samyang. So, ayan tani ron. Samyang. Pas ni ron. Ayan oh. Samyang oh. Hindi man mabasa. Dara, mahaw na ta. Luto na tong samyang, no? So, ato aning matilawan karon. Parisan lang na tong pandesal. Pandesal atong iparis ani. Mo na nito pamahaw libre na. Samyang. Wala lang. ECQ kaya noodles. Gutom na, gutom. Ay, salamat.
Salamat sa naghatag. Samyang. Katilaw ko. Ah. Ay. Itong inununan. Itong giinit. Ang sarap. Ay, may sipon ko eh. Mia Mia. Tanahon to itong paksiw. Run! Agoy! So, bye-bye pa ni. Tukot doon, kay kamay lang. Was, nabuslot. Hurot na hurot. Kuwang man.